Om Swastiastu. Om Swastiastu. Titiang saking pangen terbaos manawi teu wenter penyelenggara lan geunah sanenetan manut rek arsa pikayun idedani sareng sama. Titiang lunas geungrana pangampura ring kawentenan titiang puniki. Sane mangkin jero mangku sampun musan ngastawang ku pekana. Sane mangkin titiang jegi pangen terbaos nincapang napi unteng idedani sane jagi kaapian. Nggih. Sane pertama rumahku sampai sejak tiang tiang adat mewah dan dinas sampai tresna tiang sampun ledang rawuh ring rahina puniki taler semotor ring pihak pradana sane tresna tiang nggih mangkin tiang saking pihak purusa jadi ledet kopi tresna anak alit saking pihak pradana jagi jangkepang tiang anduk sang anak kirang. Om Swastiastu. Dia ring keluarga pradana, jadi nakena ring sangsani istri. Yang sampun sakaning ring anak alit kejatuh kermang ring anak alit istri saking anak alit lanang. Yang sampun sakaning anak alit saling tresna, titiang ring keluarga pradana jagi restuin. Mangkin tiang lunas ring anak alit istri mangda mriki. Ini juga pengertian. Loh, suba saja lo demen teken adit sane lakar dari yang leuh kurengan. Gede, yang tresna lan demen teken adit. Yang gede, suba sakan tresna teken anggi. Nggih, yang tresna lan demen teken anggi. Nggih, matur semaring keluarga pradana doaning sampun micang mekadi anak alit istri titiang saking keluarga purusa menerima sang anak alit istri kajangkepang anduk sang anak kirang. Yang mangkin saking adat wantah merestui sang alaki jadi rabi. Sane kaabdianipun dumugi langgeng ngantos kalipkesan. Titiang menggala dinas secara administrasi kedinasan jagi ngurus akte perkawinan. Dumugi sarapan puniki anake alit sang jagi rabi meka kalih langgeng nyantos sriwakasa.
Inggih, anak alit makadadua sampun dados nukarang cicing. Inggih, duaning sampun rahayu napi sane kaabdiang dinane mangkin saking pihak keluarga Purusa lan pihak keluarga Pradana sane pada kadadenginin pinunas keluarga saking Purusa lan keluarga Pradana lan sampun nalar kasaksiang adat lan dinas lan sampun nanatanganin adat dinas Purusa lan Pradana sane mangkin titiang pengen terbaos acara niki sampun mewasta mewargi antar rahayu labda karya. Sane makin sinetitian anto parama santi. Om santi santi santi.